dia ko itu mana sam kalau di sekarang lalu dia join si nilai tu kini abang so resmi tu nampak mak lalu si ningdup mate jadi so ceterak ni alam aku tak lo kini pada pas kilo rong pangkir kalau suarong kalau council pen matu authority tu kan lapuson Henry Kipri Katharli mati eviction kalau bang selesai kita dengan along bani itu case inglo kohin pen सब तनिल तुम निंग समसे अथे लापुसन जोंसी थाले जी लापुसन जोंसी वेक्सन असाइला अलंग तुम क्लेम जी लिपोंटे उत्तर बोबिलों हला डाक्टर पीवीआर टीजरलों लेदाके नॉन ट्राइबल अतुम सी तो थी लोहा डाके बांग्लादेशी तुम साइडेल तंग ते हला डाक्टर गवर्नमेंट अलों ले लिपुलों ते 50% ते काउंसिल तुम हदा इविक्शन दा माहिदेल लाता इसी आर्गुमेंट में लालांग तुम लांचोट कली वेस्कर बेंगलों लों हिरुनी लों हदा PGR long le bihari bengi tum to thi pon kon an ning kan pe ne khata government long le lo ta khata people sente council tu election na heda non dat mi thanga khe mi thang lo so ka bi mi thanga khe rong bek ladak don thom ke ba drop ladak la so rong chikim ma hem rit choli ma hem rit bari bi thek la tum sok thik long lo apian ladak stame alang tum han isi council of the melang tu approach lo labang suaro ngarapen stami laben ladak stami si council siam holo sopo kache chardun du kusipu donot kusipu dunpu lasote mhala daru ngara tu mangge aning sampen pu hem rito bote kan du bomlo tangte kopi si pini la posona ha darong la sanka thale da mala tangke isi ning duk ne mela aku te thara ki so mela ili methang kar bi anglong methang kar bi ke kunasi ko du dam na methang din de dude lalo lapen aku latuma phan je non kachunuri tukang tunga la pulo alang council hin pen mate authority hin pen latuma phan la tasorong arat don kwan na do hala adon pin alang tuman isi compensation pine bisin tum ke sen pen ta labangke dimani glo lapen latum phan prabjin pen kaprek ke do dam je dit malong leta council pen thik pine bisin ni tum ke se no point pen ta alang tuman diman lo bachunuri lo lasi aku jong si alang itu han non thang compensation na kipia bela aku panglen piglang godang tela bang solong dia aku lage isi mithang kheyana mithang bong lisi si nijomi media lam do boglo lesi la puson ke eviction di pulo dang te di pulong mata dulu di pulong ta government long along le pinama bang khido mikichai ko pai dulu di pulong ta people eviction aida lalu lesi mo prang sonton ni si उत्तर बोबिलों के खड़ा के पिजरा लोग ले तीवर लोग ले से डाक्टर गवर्नमेंट लोग ले लो खड़ा के बिहारी बेंगलुरु से बुन थी खड़ा के people अंते काउंसिल पेन अनिका ना अनपेन का इलेक्शन है दे बाबा से इलेक्शन है ku memorandum sami nilai tum ke pininga ciklu marsa ciklu malo haroha de jol kumpi tum pe karbing long asiam ari de pinpul paju damalo je eviction hai po uttor bobilong lata thang asaida de na hide aku pu beskar memang hala khiruni lo rasang thalo khata ka government along le side ta eviction hai lasi council of han tum chuni thulo na to prajin pen labangso uttor bobilong ta non methang akar bi akhi ki do arong thali hai ko dangte hala na uttor bobilong ta thali hai nang ko khiruni lo ta thali dam hai na ko bisini li to mahin pen lake adiman tamma ke non he jong ko la election ni kuriye di malo ke charlie asomata do la pen isumana tumangke ladak eson suni akhiti ki chocolate dunda do mane thing ki choy do kapre khiti choy chocolate do pom ke tam no teng pulutang te hala song pong long non council charlie bom atu karbeno ma cm mate ladak ke charlie bom tum latu kalaso non eviction kuri de di malo atum phan ultimately aton rehabilitation alang thik lo ma lapen alang litum eviction to thik ase ni lipupo eviction kuri nei polalang du kuri lo isi alang lu kuri lo tame alang litum bhan kapre katim longle tame alang litum bhan kipa du dim alang lu thik piloma non he jong litum ke thekam no teng lo plotante a hem paru pila pa phi hala tum bhan ijin so meme ke charlie somardo apia podu latum non kona lo ke dam pope isi apor hut
Bangladesh long ron ke do hut pa joy ni judi ke insang aso phan judi itum na dak khang thek podan de pinansi karbia phan kubi posi khang ni det po karbia phan kupi lonte non isi alam budamelo podan te mo pen che thare na alam lo non na so government ke bang pen la so government ke bang pen non na son bidilang lo na ke pinchong karbia khai phan puke lake itum case e pen ke chidona chidonu thek thek ni li ke la so mayo ni na putum dak lo judi non epran judi la non la ke phove ka tum han judi compensation ta me pipon pe la pelalan thon longli ta me alang li tum han a ke do din pipi putan de kar bilo chali asong pet ke solu soda ka ke song ke pa do convecti pusi la so media thino na pachun da ko nan ba mo punili tum assistant general secretary ta me na pachidi do lo nili tum Harogha regional committee KSA kar visualization Harogha regional ko 28 2022 la so lo nani tum da lan tha la so nili tum memorandum ke submit do hala se hot nani tum paklan tha la so lo nani de na share do tweet ko hala da nili tum ke tok do department along li potan da irrigation department along li da do hala da kami banga khai tum si chirai de lo la pen uttor borbil Girjeng area, Lapen Langbe area under Phongpet range. Hala dak tami kengsang aso tumsi do thiplo non het peli ke do kalilo tami kopi pot si banga khai phane chuayo ne emethanga khai phano potade akaiba mata kopi posi lason bidila no ke claim bom lo nili hala solam laso media true pen nili bangke arpu ke do atum phan mate council ke chari tum phan nili laso media true pen nili arjun tu anpar ke do thulang pamong phedo thengong lo nili pinan media song thengong lo pame visit dam lo osomara tum kachilu ditum class ki tum poma ditum school long tum poma mate ditum ladak eviction long tong ditum kachison unang popu nili isia pulama lo judi if isi doctorate degree ke long bang judi alangli peace development ape education apu thak alangli doctorate ke long pulotante alangli tami isi logical hormone alangli dama khathe kangi kopiloma logical ke pulotante nili langi putung kantung magalalo je mane alangli tum eviction kudi porong asor provided lo poifit pustami alangli ipini eviction dam pulotante alangli elongadim pakai alangli rehabilitation already ticket tam potlo tiket na mo palo eviction kudet hala dak donoi mathari noi upay evidet lo eviction set lo non ko dak rehabilitation dak dono nitum council pen dame nitum longle nang thik piat lo mani longle nang thik pilo lapen ladak nitum anodutin kon ma ladak ahem ke chikim akhorcha pini punon hem ako kimi ki chukim jia phan ladak tame nitum compensation tame nang bipopu hala solam klar alang nitum gp bosonte asap suki ningkang samduji ta poifit pustame eviction aloke maybe 4 times high pomene 5 times high pomene kele notice aloke ta poifit tame aprangsi karbi mati karbi ta de karbi akhai ke ba khai sonra ke chan okali ke thek okali ke re okali lazi imethang aricho atumsi attack to doloje mane amuk atum phanma ke lason pensi reclaim nam po mate longli tami thik pinam po rehabilitation tame alang thon pinam po lapen alang tum phan kopila so eviction no lawan tu kopi ma kana ho di kowi rongvet noy mate han judi iklim ni vet noy ayat punon alang litum laso compensation alang litum piunangji judi alang litum judi Narendra Modi ke bang judi akror tame alang litum bar un polotante pini karbi akhai kisung mate lason ningoy nimi asai ke claim hutke alang litum ke laso son unvek nangji ako prapjin penangji penong wila tum punalo ke do poke nili hala sima dam pena punalo ke do poke claim po tu pen achiklo ke patam kya lewe ahok pen ke la tum pini penamna lo ke do poke school ki do na so martun do lasun ko solo lo ke chali poke ultimately ke la ke education hi tami hampar po nali tum chini lo non ejong tami ili tum high secondary long punon metric long punon karbiang long percentage ke lang ya graph ke lang thelong lo all over district pe lang bangba dam ta graph ke thelong lo ang song ka logical ya pyong a bear sunong hala sonong boda de non dala ta isi boda education pa hampar bek po open nili thekam lo tenge ke charli so mar tumsi strike do kachiru kacharna bhi indi chis so me melasi nili ki pubang to ba lalo pini amat bate penapamat karbiang autonomous council atum alang litum phan rehabilitation pinang po lapen alang litum phan non ladak la
la don ke phove adon tina tum phan alangli tum longlei pinang po la pen compensation pinang po pusi la so bidia chu ni hin pen ke bai dak pen ni ngam than machini long pho pen tami la so puthak ni dum chepak lang lo la penali to maximum apos long jing ni methang mata kar bilo chali aso ni bangke popilo puja political long bangke la purile tu ret amunit putakali covid pustame ekhayanok be po joine ni litame bethang facebook long ni litame chipilo ala bangke ni tum loin order ron ko po loin order ron ke bang chiklem bom pusi chini tame facebook long tame chipilo je mane alang phan immediate alang release nang copy poloma alang ke political as a political ahin pelang namte pin pen alang li wrong group along kai ki tame sikshidul pangtang nanji karbia khai chi room nanji pu kai ki dama kai ki mat alang li hodai tame wrong group phan amri ke pa prang asai se alang li claim bom halo so asai ke claim nong bang ke dilita ninji samnun pik ino tek se leader pusi tum hok namlo lasi kapre tum bidi lang no ke claim pen alang li non jangan cholo stai ma thanang ni pusi arjulong pa mo ino thai ni press release ki chipi tame theklong pon non prap jin balang li da joko pulo lasi la so ke janglong ma ke ni tu karbi lo charli aso patame ningang sam se bang kala ke chapaklang ke